Watogeni kre mabango joa sieto na kamanonto itomwari. Ere kinyinga kia ende ete dhagia Rwanda romwe momero arauga. Ukethera mturea withairwa aina kanywa na ikanywa gate manto ja mega manto jara athukagia ja maingi. Rwanda ruria aithagia iruru nene niontu tuge jamboe iketherwa ithekeri kinyinga nau ikambire komatuka itigithia Rwanda rumwe nontu nara kunde gakinya iketherwa kiangatanagia mantu ni umwe na mtu wa ngutu ni umwe na mtu wa ruritho ni umwe na mtu wendete mantu jambathu ou yo mwana nyomo ithekeri kinyinga kenyunjure na itithia Rwanda rumwe kona ndi wamenya ou nontu temenya komithaura kinyinga kiria mebere itikaithia Rwanda rwaku au nemo mero igagwa kirwa ni mtu umume sana sana ko nyagwa ngo ukiaragia mantu jaku na aria nomba kuongera ngineya kana nomba kuongera kila gitagwa na kimonimoni color to your speech ukiaragia na mtu akwa rogono rauria ngani aretere athurana njana nontuba kwa giorongo eta aria mantu ja murume aria mantu ja mwekuru ja mwarongina yo kamera nyamo ere kinyinga kia ende itithagia Rwanda rumwe ibwega nawe tena mbere ukimenya Kimiru ugikurukaira mutambo juju na wetherwa na methali ingi uringienda tumiariria tumira comment au rungu kana kiri Facebook yako ontumire ntomwa kiri kamano tuitomwari kana Instagram kamano m kana aja kiri YouTube kiri comments bandikira ntomwa ibwega mu Kimiru.